Ырныкы себе огоро таханамно атыга тахсан эрер булрыңы сыны татеннен көрөр боллака чолан огурсуга сөттү он сол кубайнан түһен турар. Билигин атыга сүрүннән огурсу кабачок редиска күйхүнәйе бар. Александра Лазарева кылга сайымытыгар сибие аска лохто продукция ганады жоңго бар денсина түлестер. Кини бүгүнгө столугар хортоска теге сибие огурсуну помидора тыласта. Бе аха өссөл бире боллар ден багалак. Хайымыт кылгас, onun bulana delbit tuaqta местный туақта ылан сехана. Bu mehne туақ, конечно, миннигас онна хибихей булар. Үчүгей, она хынаты да наха ботак. Куяс күнгө сайыңа аска сүрүнен сибие огуру таha ордук солталак. Онтон быйылгы жылга огурсу үйүнтө тардылынна. Саас эрдесылыян баран тымныйтын содула. Кайыстыбылар үйүнү жөкө жүстенеден белетиллер. Төһөдө сибие ас агаягын иһин ырынакка сыана удамыр. Былырын бачыларга тымны сайын болан сүрүн астар огурсу 1 килетин сыанта 100 бионтун үһә, помидор 3 мөһәгә боллагана. Быйыл огурсу сами чепчебите бион сол кубай, помидор мөһәк бион болан турар. Ол бетер 2 бүк намтабыт. Сынабыт чапчан турар диye кып, үннеләтче өлбәбит авыл йөрдер бихитне, анын бараларын үйрә көтөгөссөбит, месте бертелдибит, аны билген ите личне подсобны кайстырыларга үннелер дашниктар дигән баллар, олар калыяктары июль сагыдыктан, отутуттан олар жекеленнер бәйләрен ите бабышкалар, дедушкалар дибит, олар бу жекеленнер үйрә көтө бунна тылыктар, аны жоннор мекетәһәлләр. Ырынык салаячыта өлгө мас аны 1 неделенен босханакты келеденетер. Аты тоғын бұрғана сибей оғыру таға болуға. Оның рас қаланақ куяс бесия, олықтақ продукция бұяңнақ болырын сетісті. Алена Несвеева, Максим Джакускай, Вести.